لمیا ji destên Daeş rizgar bû, belê ji teqemeniyên wan xilas nebû. دراني نانينا سولاخ محادي سولاخ دراني زشين ناقد كرن زو خوشكن درنا سورياي درال سوريا زيش خوشكن ناقد كرن آنينا نوصل وش نوصل سانينا حويجة حوالان كاترين ديلي كريدة أول تيشنو وأصل تشنو ودستي كچكا كچكيل دستي نداو تقين تشتينا دين تجاراني كاترين كر جاكي جو ها وهان هزيتي حساينك وانزلني خرقرن سانين جهانا تيشنارك ji ber wan nexweşî û nehametiyên Lemyayê di destên Daeş da dîtî. Herçend nûket vê rewşê da ye, belê ew kûrebûnê xweştir li jiyana Daeş dibînît. اگر جالن اسنا دینن جی نادن سجدستی آن خلاصون داره سجدستی آن کافره Bîs heyv bû, take umêda Lemyayê ew bû ji destên Daeş rizgar bibî. Belê nûke ew ê umêdeka dî heye. که جالن چکرن تشتکی دیناری از داخوازی سروکت کنش دنیا قضیه همه هچه کاری تشتکی ندکش جالن را زیهاری کاریان دکه Ji ber wê dîratiya wê û birayê xwe dîtî, lewral vêrê berdewam. Destê wê di nav destê birayê wê da bû. اف خوشکا منه اف دور 15 روزه ساعتی شتلعفر هم دا خوازیا سروکت کنو و هموا بلکی علاجه که بنا خوشکامه Ew ji xêzaneka xelkê gundê kûçû ye. Yên kul dîwana wê piraniya we ew bûn. Yên ji komelkujiya xilas bûyî. قاربن تشتكي شوية ربكن بمن الدولة تكي علاجك تشتكي شافي دوي وجهي وهو مدبيني كاتشكا شانزه هفده سال Lemya digel dû kiçên diyên Kurdên Êzîdî. Il çardeyê Nîsana ev sal e. Hewildan xwe ji destên Daeş rizgar bikin. Belê berî bigihine cihê mebest. Teqemeniyek di rêya wan da teqî. Her du hevalên wê giyanê xwe ji dest dan û ew jî bi vê rengî